ور تقلا ور حنث قوانك كور تحق ضرا ور تسمن الصابر تروث يمير ندرد الغلا اهبوه شت صرب باضي شوال اثبدل اضلا صليك استجال ام كي تستنوي الطقارة ام من يشتاقنا سروال يلا مضيق يفسا خلال هذا حصل مدنا ثايسا يا قوجي لبوال تغلظ تصارى كي ديوغا المستنيض نعربوها ماشي ذيك تشي ذي يشقى ور ثقرض ذي الحمصة هيدي غاضن ذبو عدنان ذي يرقزنا ثلبضنا اشو تخص ضياع ريال ما تسيخو ثمي قدي هوان تضامون ولا غدي جا ويسنث يني مستوفان إلا بغيك تضمنا مكان قد قرز انت زيبا ثيخسين عفاك ندحكان نان ذي ذمني ستين غان نغمرت سيموشوها ذروي ثبروي يقوم مدي ظهر يغفيس ذروي ثبروي ارثع قيل فاض مرقزي ساحلل ثيث سياوة ميحكوث ثيث سياوة ميحكوث أنفك تسرح الكذب أينك كويز الزن ثمورث يسنث كان وين تنجرب ويظن يظن غران نغسبشن الشبان الزيار يظنن مثني دي الزوزن الطالب أين ديلولن سوق خبر نسن خاص ذاك جذورات القمن ويطرمانة ثني قرب تيد تتسندي مورتيو الزور فلاسي شكونطط ولا ذين زران تولي أقارنت سهيت ريفا اس نفسيت العقل اكستاس الشكل ذي الديق ثقمات ستنكبل ذا سفل العيفة الناض مقل ثنباذ سخلوات ويقلين قنفانان يلحكم الزايد ثياث ورسعن فيها حيرن فقن سوزكا وثني ضمنا راه تتغبل الزهر ثلافسان خلقن تسيد ذيك السعوقان امشارة تحملاض ثقشش تقولك ديبان ورا امشارة زراض اينك الحجاب يربع ورثن تسامنات ذي عذو انتو ذرث ورعاد سطفن الحرارة ثم طفن تتنجر تكفا الشطحن الصواب ماضي العثاب ورثي نتصدر عند يلو قبيلين اثن قصيد اثن السحضار ورقبل نثيجي هين نتسناذين هادي توافق نستهرين السيسة بريد اثن النجار ندا نغب ذرو ماذي يتقو بعين نغنث زيكي إذ لسنغ ذا ناقي ذا زاري سار نظفار يمسح فاقي مو ماشي ذي نكوني حسن يساعث بنثيك ليه الدولة زنت في كازوغار تشفامد نويذ بويا علي إذ منو يقلي ثبورث للموت ذا المنكوار ولا يغار هاد نستقسي إذ نحنحيه وكوث تيشود ذي زبربر هاوي هسا ذيك سن توالي ذي الحكم ذني ثنين إثم قحل تبدل ثايت
سولا ثهوفة ثموسني إذ يزاني سوين ثمورث لما قشنت زهير دي تيكلي غرس نور يلي خشم الحكم فتفذنت زمرني وراجي ميسركدني مغين هذا غديني قفرثت إمسلاين أبو مداك الهاشمي ذا الحسين نغسادين يتسكن بحري ثورات أثنا ربون ماضي في اللقنا غنكيني ذوك سواح ندي لا مالي الكارطة تذرت صغرصانت هيني رجان خالد هني يسني سخرب ثاقوني يا 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 ولا غرث ميزم ما طفنت أمي تسقيني وسيف يوثورتي طيف يسنزاد ذيس العرش وقبلات يرمى سوريف هتزور مني مولاش تا مزيخ ولاش 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 ثغلي تسلنت ذقلولن ثوبي غالن ثحوسايي والندي مليكش مشدي وثيدي لولن يا ردي لالن ثندي لولنا ددورش هيا روح هايدي تصارن ولا ذا ثماثن ونيوعن ويرث يقدش يلسنك كذا ساون إذا نخنبر نصرذك نغيت حنش نتعاير نتسكاوى مش الطيض متتسانسي دنعدى يعرق الشد ويديد نتنادي في السميد ندكنيك زاد وكرفة ثمسلايث غدين جرنا بريد أظل ناس الصديد ولد بابيس يستهزأ الشغل اللي ذا جديد نقولوا نركيد سكن غيت جبو ذيذا ثم غنباس الهوى تعطل نترجى سرك لما غدي بني غفيس البطل يغصب يوزل ذي ثونا يحاول يتخليش ثقة نصيبس يفرخ ينرنا دغل يهبر للأصل قربان لا يتسير قيس هسطا انتهي مسير بطل المرز ولا عقل في لسايف شغل يزال
ذو يسغ خاص تسمو زقتغ المنداد تيضارا ثقزو ثكن ثنمغ يستيد ثمقلغ صحبي تنفخا تنفسي تمر ثملغ نويض تغلغ في مهوذ الثنا يدا تبغض ثوضغ يرث الطليق ضي وينك حزن تسامى سكر زدقني تحمل فلاس تقضح الشبيح كان فاعل سكر زدقني تحمل فلاس تشحط معك تسوي خمر تدير جامع هلا يسكر هلا يسكر تعجز في سيدي فكرة هلا يسكر هلا يسكر هلا يسكر تعجز في سيدي فكرة قولي كي زاد وسمير ذقو كرث وزيض شكنك القيود نشفايا يسمك والغفتين تجيض لما ردي تستوهيض سنين دير الحمالة هيميك تدخل الزيض يسمي سمي تسليض تنف الضغط برنامج ذق سنة تسكتيليض بسق سنة سني ضمكني عجبك ويا هلا يسكر هلا يسكر تعزز في سيدي فكرة هلا يسكر هلا يسكر تعزز في سيدي فكرة زرير أشوكي حرصن ذو أشوكي سبعذن زركني تخدم المرثان سامر ثنغي خانون سن يتفلس قذمن ويمث ويض النجلان ماذن كل يسوي بقيمن يا غد قيمنا نتسني الثمرة مي غحوجنا غد السولن مي
يفك نغلب تورارني سنغلب هالي سكر هالي سكر تعززني سيدي فكر هالي سكر هالي سكر هالي سكر تعززتيس هيدي اي فكر ولي غار نار جاسر من سنة الصغار أمسدار وريحك مخس يغرى يزوار ولي غار نار جاسر من سنة الصغار أمسدار وريحك مخس يغرى d'avoir répondu, d'avoir été tout à pour faire comprendre. Vous avez remarqué qu'il y a mon aération, mais on a l'habitude de travailler comme ça. C'est des liens qui nous avec les moyens du bord, mais on va terminer par partager le rencontre avec une bonne convivialité. Donc, on va commencer du but de rappeler ce qui s'est passé avec Miguel le samedi passé. Vous savez tous, donc on avait partagé une rencontre ici avec Ahmadi. Cette rencontre a été empêchée par le service de sécurité. C'est une rencontre qui est maintenue, on la partagera un jour. Ça c'est certain parce qu'on a remarqué que il y a un acharnement particulièrement sur l'intermédiaire, beaucoup de présents, il y a beaucoup d'éléments, de militants qui sont pris en otage. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de les protéger. Donc on a invité un avocat qui on salue au passage pour son courage, qui a pris dans la tête et dans l'esprit la pensée libre, la personne de la Hawali. Elle devrait être parmi nous aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a empêché, mais on a remarqué des climates terribles, il faut le dire, des climates terribles qui se passent sur l'Académie. Donc c'est pour cela qu'on voulait partager une rencontre, un drame, en Académie. Malheureusement, il a été empêché. Donc c'est un appel, c'est un rappel. Vous savez tous que le pouvoir, à minuit, quand on la chasse à l'homme à minuit, c'est vraiment grave. L'annonciation, ainsi de suite. Donc, cette femme, merci de notre détermination, on va multiplier encore les actions, ainsi de suite, pour être solidaire avec eux. Et avec un devoir de tout un chacun, de rester solidaire face à cet acharnement. Alors, voilà ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, revenons à notre conférence aujourd'hui, qui est un autre chapitre aussi. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. Nordine Kouda, président de la Fondation du colonel Amiroche, l'un des chefs historiques de la révolution algérienne. Donc, nous savions tous que tous les événements historiques ont été instrumentalisés par le pouvoir en place depuis 1962 et ça pour s'assurer la pérennité et la stabilité des clans qui les composent, dont ils de mettre en cause aujourd'hui les fondements de cet État artificiel et officiel fabriqué à base
des contre-vérités, des mensonges historiques, idéologiques et considérés comme un délit. C'est le cas de M. Nourkina Mouda lors de son intervention sur la chaîne Hayat, la télévision, la chaîne privée, en parlant sur l'histoire de l'Émirat Qatar et d'autres anciennes figures historiques et politiques. Suite à cette déclaration, nous avions tous remarqué que les réactions s'enchaînent, une vive polémique éclate sur les réseaux sociaux et sur des chaînes de télévision privées. Le débat qui devrait être historique, malheureusement, s'est glissé sur le terrain idéologique. Vous savez tous qu'il y a une armada d'avocats qui voulaient déposer plainte contre cette déclaration. Nous lui témoignons notre solidarité ici, le quartier littéraire de Tichy, lui témoignons sa solidarité. Alors, merci. Donc, voilà, donc la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif de réhabilitation des vérités historiques, des événements clés de notre histoire contemporaine, aussi pourquoi pas d'y aller dépoussiérer certains entendres. Donc voilà, on partagera avec vous une thématique histoire et manipulation de mouvement national. Voilà ce qu'on va partager. Espérons bien passer une très, très belle rencontre, chaleureuse. Merci beaucoup. جالسين ديما عندنا كثير كان طريق بغيت تزوارا نعزولك في الاول مرحبا يسول بالود يسال الساس الكثرة باش انا تسلم ان شاء الله ما نفق سيكير لانت الحوايج تنتاوي صغور لانت الحوايج غسمينا مزيد تنتاوي صغور يمكن ما قال لي سنين زرا بلي تمسلايا سنيه الله ما سامح حاصل دونك كاينه ديني ورقه صداق اليوم ورساغا احسن ورساغا احسن اللي تكون في الجزائر لما قبل تبدو ولكن لقد ضرب باللي كاينين الخوف والسنغال كاينين لان كان حبيبنا كاينو اللي هو قاد السنه اديرو حضورين تمسلايا يدينين نكني تبدا كاينو زمير غير ديني غايني تتقارا باسكو ساغراوي نعسا الحق كاين ساك كان يجي بخار كاينين وكذا باسكو كذا غنروح غنقدروا نزيد بابا اسنختيفوا جي انا فونتاج سي كو جي با كوزين هذه ديني وزني غانا ما كنتش نصاب الكوراج ما تير الكوراج يسغير مثلا باسكو تيرو بزاكير كني كقريت من بالله تقبيلي تركين كل يوم تقبيلي فيس تقبيلي ما تيكن تمسلت ذنيف في ركزه او الحق اشحال السنين ياكي ثمرة القبيله لوبجي داتاك سيستيماتيك même de l'Occident, la cabine n'a pas été attaquée de cette manière. Ama c'est tarif al-Hukm, ama c'est tarif les baptistes, ama c'est tarif les islamistes. Et permettez-moi aujourd'hui de rendre un hommage aux 297 détenus et l'un des Hubas au Sénégal. الجزائر الجديدة سمكتية الجزائر لمن عبد القادر. Il n'y a jamais eu autant de détenus que ces derniers jours. Je suis solidaire avec tous les détenus d'où qu'ils viennent. Je dis bien d'où qu'ils viennent, à condition qu'ils n'utilisent pas la violence. Je voudrais rendre hommage aux gens de Kharata qui le 16 février, 30 février. Et on est presque seul. J'adore ça. Je voudrais rendre hommage. Il jouait à Kenoum. Et il y a eu 1045
avant toute l'Algérie, les manifestations et contrairement à ce que disent certains intellectuels arabophones, je n'ai jamais cherché à imposer des Kabyles aux Arabes. C'est-à-dire que يرنا لقد سسمر أكيد الجمل يرنا لقد سسمر لسان العقل مسلايا كتيني لقد سسمر بك القرية ثمرات نيايا ورجوجيا جو بارل كون جو فو اي او جو فو ونبني جبل الحال عقلية تصدق اللي تاخذ تصبح تمدي هذه ديكاطا والسنة كي كان أنور دينا سيماني كتكشف على العرس. أنا وليت تسمع لها. خدمة على العرس ندي زوزو. نبليدة، نبدية، نبروكية، جيتي كونطاني أمر، أنا تسبب بثلاث العرس كانوا يدير. إيش في بروبوزا اللي كان يتمام نفتحو كي كنا العرس. أش غايرو هذاك؟ عرس الغرب. كاش كو سيك سا. والزبيرة اللي تقول ذاكير، نمسلاي ترونكيلمون، كل يوم ندير دينين وما عينيك السن. Et puis, il y a des gens qui sont pour revenir au débat passé, il y a des saoulis, le directeur de la chaîne de télévision, il y a des chaînes qui sont elle n'existe pas chez moi, le Boukham, elle n'existe pas. La télé de Boukham, que tu dois rouler, à te soulever un TV, à te soulever, ou te garder أنت خليك تعنا أتصدق الأخبار نسول والله عرفت فيني يومين ما تصف ما كترك منك كثير هذا شو تقول 5 مرات صدق إلي فيني مدومون ديال الانترفيو أسوس ما بيرجع هذا الوزارة إلي السونيين نغا suppose une seule condition il n'y a que des choses نغا suppose toutes les questions que tu veux. Je te réponds comme je veux. J'ai entendu des gens dire la télévision. Eh bien, parce que je ne parle jamais dans des télévisions étrangères. Ni France 24, ni la télévision, ni Miss Abbasi Madani, et tu vois les Algériens dans le texte. Ou Sougala, je crois que nous utilisons. Donc on a fait une émission, on a fait une deuxième émission. C'est une constante nationale. On peut dire des jours est-ce que les caricatures في البروفات ورسلنا للصخدمك ليه عبد القادر في ربما في مصر ليشو كيف بالهيدي كيف ديتوش كيف الشعب كي كنوي تركض كيف يتحبد تنفهم في الرابي كومبانيا alors puisqu'il va نهضر في اللي عبد القادر السكي بضع ظهوري يرنا ميدي نسول ناني يد tu vas faire une conférence ذكيه إن كنظنوا حقنا ويك سندا ما عرفتش تروحوا تساوي ملي تكلم تفهم جو سوا رابط تقدروا تساوي سلمها ايوا شو قالنا كذا قبايل ونون زميره للخير هذه راه الطار زري غدبا بيك لا لك غربه تيبغى لك تتحمل من ذاك ولا تتحمل غربه وكان يكسب التاريخ بس التاريخ ولاش يقول يقلحوا نسد عميروس لا كرات كابي ولاش يوكسك يصور ولا يروح ولاش يقول دونك ما تروح على ذاك سخامي وتروحها اي سي ان بليزير ايمونس بلا مسكر اي ربي هذو غرف في زيتون الصباح سخن الله كان اللي عبد القادر وكانوا نسينا لها الور اللي غادي تفهمن لي ميدايا كيكسر
الاثنين. أنا وسنتي كان. أنا راح قال فرنسا وتخلصها لها. هذا un document de l'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale française اش دقة السلطة اللي كيدير لا ديريكسيون دي مجاهدين ذاك الوقت. Le Parlement décide l'augmentation de la subvention qui devrait être portée de 55 000 à 70 000 francs. 70 000 francs. دلوقتي اللي بن عبد القادر La dotation du présent chapitre se répartit entre les bénéficiaires suivants. سي خالد ما تنزل سي خالد مثل الامير كابيتان دو لارمي فرونسيز. احمد بن طالب بارون. امير طاهر بوتي فيس عبد القادر. امير عمر فيس عبد القادر. اميرس امينه فيت عبد القادر. زينب فيت عبد القادر. كلثوم ماشي لا شونتوز. كلثوم فيت عبد القادر. رقية فيت عبد القادر. زهرة فيت عبد القادر. خديجة تبطوديس فرد عبد القادر. خديجة فرد عبد القادر. حافظة السلمى فيت إبراهيم. حسيني إسعادية. امير سمحي الدين بن مصطفى نفذ عبد القادر. امير محمد بدر الدين فيد احمد. اميراس خديجه زهره ربيع فيد احمد. اميراس فاطمه فرد احمد. اميراس زهره سرد عبد القادر. دوميستيك عبد القادر. ما خدمت نسيت قبل نسير ولا فرنسا خدام وكيف داين نفسه فاميلتيز والرفيق انا كيقولوا خلصنا بالمهيد نخدم فميت نعبى نخدم فميت نزيرو نخدم فميت نببلا نو فين دويناج سي كينسي وبداو نضحكوا على الاستوار كي العمروش سي ان كا يموت الزعيم كنا يموت فوالا اون ديكلاراسيون براويز. Nous, sous-signés enfants de feu, l'émir Abdelkader Hassani, nous vous prions de vous charger, en votre lieu et place, de transmettre au gouvernement de la République française l'expression de nos sentiments et de notre affectation pour la France, imitant de cela l'exemple de notre défunt père et de lui donner l'assurance que nous demeurons tout au long de notre vie, c'est-à-dire dévoués au gouvernement français et sommes à ses ordres et ses lois. Enseigner et opposer leur cachet. Ali, Ahmed, Abdelzak, Abdelmalik, Omar, Abdallah, Ibrahim, Ahmed, Amina, Rakia, Mempinaoui. Etc. En notre à l'absence du sceau de Mohamed et de Mohamed. La famille تنزع انظر ماشي هو ديتاي لا الكلام كذا ما يليونو حالتي وغرب هذا هو عباس اون ديتاي وكيتسمو نونغرو لا تايا. J'ai l'honneur de vous faire parvenir 6 juin ma réponse à ces pétitions. Ils ont fait une pétition encore. Agréé, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération, etc. Le ministre plénipotentiaire, sous-directeur, la Boulay. Pétition numéro 14. L'émir Abd Badr demande la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de membre de la famille d'Abdelkader. L'indemnité allouée à Badr fils d'Ahmed et neveu d'Abdelkader a déjà été portée au début de 1929 du 1er de 1400 francs à 3000 francs. L'allocation attribuée à ces deux sœurs, Zahra et Khadija, a été en même temps fixée à 5 000 francs au lieu de 2808. Je demande une augmentation. أنا كده خدمة أما تسوس حرق 3 سنين تاخذ l'augmentation.
augmentation. وكاين غني القماش l'émir Nour-Eddin Hussein à l'attaquer en Syrie demande la réversibilité de la pension accordée par le gouvernement français a fait son père l'émir Hussein Farad Abdelkader. نفكر الذي سوري الأخطاء ليس لقد الضرب في اسم باب. Motif de la commission, l'émir Nour-Eddin Hussein demande la réversibilité de la pension accordée à son père Farad Abdelkader. Il expose qu'ayant adressé une demande à ce sujet au consul de l'attaquer Syrie, il a reçu une réponse lui faisant connaître que les pensions de cette nature n'étaient pas réversibles, etc. Mais qui nous dit ça? Les gars, donc vous me devez, je vous dois la vérité. Et je dis ça, on a d'abord. Depuis 2 ans, un mail وليش وين نهضر نديو يضرب كونتر لا كابيل قايد صالح دمزوار اسميس عدينا هواري بوكرو بنقري انا حاشا ايش انتو نقروا خلعيه مخرب ما سمعنا ضربت في الاول كلين ديال كلين اللي خاميه يا ما داكش متاكد ديال وين هضرت في ثلاث التدار قراصه ديال الغنو هضرت في الاول ثلاث من ديك الساعه الى ديك الساعه ثلاث نقول القبايلين قلنا ضربت في الاول قال نعيمه ما تنتهي دابا وقال لي شد بنكرينا اكي قال هذا المجد الجاي شنو ما غادر لا كابيني او تعرفي فور تروفي والله مستقبل ما غاش كوسمو في اختي انت قايم فاتي تا خويا زهري سنوكي لا غير اي تي روتاردي دو 2 ans à cause la cabine يا كاع يدوني من 1 نوفمبر encore يدوني من 1 نوفمبر وامر الكريم من القسم 47 ينسي الكره ايام ils ont déjà fait la première guerre. Ben Greenaki c'est l'Oued. Zaram Beni c'est l'Oued, Machia, bien sûr. Si c'est les chemins néromiens, jusqu'à Tamara, Janet, etc. Parce que c'est des spaces. Et puis maintenant, les gens, la Soumamie, c'est une Ben Greenaki. Wallah, la Soumamie, c'est une. Il a pris 300 hectares. ذاهر يخدم لابيس اسمه زوج زناكي هي ولا كي كلام ميم با لا ريكونيسونس دو فون دونك عبد القادر اللي من عبد القادر مثلا الفلاس باسكو سي اون كونستانت الغاز سي فري une saison يروح يضرب في مدن القبائل سي با بور لور دوموندي يوتنا غديدي اسنقاء هذه تفكر المبايعه هذو غلط اللي في الاول انا سمي عمر مسال عمر يقول لك ذاك كان هاي مزيان الجلكه مي قال لك يديكم من السنه كان لا تكتشف للامير غيوغا يروح على البيت قسطنطين إذا يسدوا هذو غلط دايما في ذاك اللي يسود يروح ينوض يدرس Tu as combattu 16 hommes. Soit البوض معليش جا غرامي soit البوض فرنسا دو غالبي انا تسنير لا ريديسيون هنا تسنير تزنزط ثموت الى رامي انا غير جايك دبابك تورطات il a pris mascara une partie de l'oranie une partie du titrine et puis يا هذا ربي ما الا يغادر يرفض السلاح ضد فرنسا لا سي سي داباس بغيت تدخل سوريا بغيت تدخل فرنسا قبل 5 سنين ديال الشاطئ يغال فراماسون قلب الانترنت تولي الناس فراماسون دار لي جيش لا ميسي كوكي ماشي مدير لي بير عبد القادر شفا فراماسون كل خولو اسكو اسمك هذاك اللي خصك اللي خايب غير غنصح غا حسبوا انت دابا الكاس لا فوتو
بلس نشنا ربي في 2 متر سور 3 متر ما تكشمغش لي فراماسيون اكيد تقابل هكا صورت تلايبات مازالوا منا باللي اللي مرا عبد القادر شتا فراماسيون يروحوا لسوريا اسك تزرع quand il y a eu le canal de Suez qui a été inauguré كنت نخدموا 17 سنه في فرنسا اش كي ديال الكانال de Suez كنت تمدوا نابليون 3 avec le roi d'Autriche pour inaugurer le canal de Suez. كتشيني كي سوسياتر داو لفرنسا يولايس المقراني ثابرات غير سوريا ينايس اسيد الامير ديال انك ما تزمر تروح هذا الماء والذكي نخش كاين غديو نميك jamais je ne vais renier la parole que j'ai donnée à la France. أكيد خدم السنة كخدم يحركيو هذاك non seulement les Rwandais mais ولا قالوا إلا نتا فرنسي يكمل المقراني الشيخ حداد Douaraouis, c'est Douaraouis. Ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Le Mokrani, il mourut au Congo. Au Rwandais, c'est les riens où le Mokrani, il a le Bachar, c'est vrai, il a le Bachar, oui. أسميت الغاب كان اسمه ما يديروني ما سميت بالصح يرفض السلاح ضد الروميين أسميت الغاب لا ما يديرني كان الروميين كيس يقام فين بغيولي سيتي تيانا فوالا لا ديفيرونس entre المقراني دواراويس هاكد الشيخ حداد إلا يقول الشيخ حداد سيقار vous êtes condamné à 50 prisons. Il dit si Dieu veut, je vais mourir dans 5 jours. Comme s'il y a un bête qui mourrait. Mais voilà, à Touha. Voilà exactement les gens qui font ça. Qui font ça. Donc, quand je termine avec celui-là, le deuxième phénomène, بنبادي ساكن بنباديس اليوم العلمي تسدي خلقا دواء الكورونا هذا بنباديس الور باش تضرب بنباديس جديس il a eu la Légion d'honneur Vabas il a eu la Légion d'honneur Bembadis, il a eu la Légion d'honneur. Bembadis en 1936, Bembadis, il a demandé, ah voilà, maintenant, je vais prendre le cas. Allez prendre le travail, vous allez le faire taire. Est-ce que vous êtes armé qui connaît plus voilà ce qu'a dit Bembadis. Je pense qu'elle est là, bien sûr. Service, police étrangère.
Donc normalement, il devrait être maîtrisé au Chicheri. Je ne vois pas pourquoi c'est un intrus. D'accord, c'est un intrus. Notre conférence aussi. Là, nous avons une thématique. On a partagé une thématique, on va la commenter. Wamba, j'ai fait le tour, vous allez à peu près, c'est pas. C'est faussement. Voilà. Raoul Bambadé Sakir, il a demandé en 1936 l'assimilation de l'Algérie à la France. يروح على فرنسا عشان يقرروا بلي اللغه اللي بغيو يديروا بها. سي فري ينو في الدين ينو في اللغه تعرف مي هو اللغه في البلد الجزائر. Voilà les gens que Boumediene et tous les problèmes que nous vivons en ce moment. Il y a des problèmes là, quand c'est Boumediene. Boumediene, il a voulu ramener l'émir Abdelkader de Syrie, nous imposer Bambadis comme étant une sommité et nous imposer le Salil Hajj. C'est-à-dire trois personnes qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, les gens du 1er novembre, on veut nous imposer de nouvelles dettes qui en principe ne gênent pas. Il se trouve que ce sont des alliés objectifs de la France. Voilà pourquoi que je ne peux pas supporter les attaques qui sont portées contre la Kabylie. Il n'y a pas une ignominie ou les crédits que vous Bambadis n'a rien à voir avec le 1er novembre. Au contraire. Monsieur, attends, s'il vous plaît. Allez. Monsieur Ali Talou, je m'adresse à toi. On se respecte. Tu es un enfant de famille. Nous avons une thématique à partager. Normalement, il est un peu de respirateur. Si tu as une question à poser, on passera au débat. Voilà. كنتوا طلعتوا للجبل افراد وهبطوا افواجا شو كان كمل Donc,
s'il vous plaît, شوف on a partagé ultimement. Là, c'est une question. Elle est ça. C'est que tu as une question, tu passes là, tu la prends. C'est comme ça. Voilà. Tu vois, un homme civilisé. Je dépasse le temps. N'importe quel monsieur, avec un monde garanti, il est prêt à répondre à n'importe quelle question. Donc, soit un élu exemplaire. Voilà. Nous, les islamistes, qui sont dans les années 90, d'abord. Les islamistes, ce sont les alliés objectifs du pouvoir algérien. وكيتساوون الهباس اللي كان الا زاد القانون بالقناع. الور الصغيره يكون كان يدي مسلاين فايد بالنسبه للتلفزيون غادي نلحق بالباديس غادي نلحق المقارنه بالفور لمير عبد القادر لا سميت هضره مع ميروش ان يكون ديالو. L'assistance, normalement, chère assistante, normalement, on va s'entraider d'une manière à asseoir le calme et la sagesse. Je répète, on passera au débat maintenant. Bon, attends. Arwa, soit non. Arwa, jeune. Soit non, pose ta question, c'est clairement. Papa. Non, je ne donnerai pas. Je suis ici, je ne donnerai pas la parole à un islamiste. Il va la prendre au maquis. Tu la prendras au maquis. Et au maquis, tu me l'envoies. Donc, وين هذا؟ يقدر تلف عبد القادر ونشي وندينا avec comme الفرع ما يروش الحواس. Ça ne dérange pas. هذا تمضوا شيء. هذا ترد غير الحبس. دلوقتي après l'indépendance, ça ne choque pas. Mais تمسلاي الفرع عبد القادر نخدم بعدين comme on a شو تدير. Donc c'est ça. Alors والله والله ما نغنى هذا اللي كنت نفرق كنوي بوزات لي زالي لا بوليس لا Ahmoudé, je parle, je parle 1 plus 1 égale 2, c'est que tu es un homme, passe la pour ça. Tu l'as pas. C'est que tu es un homme, passe la pour ça. Tu n'as même pas une histoire. Alors, on va avancer au débat. C'est à d'autres téléphoner. Bon, alors voilà حركة حركة لو نسيت من بلاد كل
مليون تاع قبايليين لا الكلام القبايل ولا قبيله ربي في الناس تسوالي كامل ما تياسك ما سنتا كيف بلا اغلى الناس تسمع ني غاود كي كان استغاثه بباتي شاف اللي كان عبد الخالق اكل بوم ديليك بومبارتي دابور في القبايل بوم ديليك بين لاسكر 64 داكير بوم ديليك نغا كري بوم ديليك نغا زيدر وذن توالي لها بوم ديال بوم ديال إكذا نعملوش الحواس داخل الحبس صاني شوكبا باسكو يتجذب في ماليس يغيل باللي مقرب اسمي الله بالقدران وذنو كذا وفي خلال دورة في الروندي دونك كان الدليل en ce qui me concerne كيني لا يبدا كثنو بالغلا اسمي الله بالقدران حور بخدام. On nous ne laisserons pas la République contre les mains des islamistes. Vous n'arriverez pas au pouvoir. Vous ne passerez pas. Les islamistes forment. Malheureusement. Christophe, ceux qui veulent nous donner des leçons de patriotisme. اسم الله القبائل اتكافح فرنسا او كلا فرنسا. Ils ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Aucun responsable, quel qu'il soit, ne donnera des leçons de patriotisme à la Kabylie. La Kabylie est marimaniste. La Kabylie, elle doit fonctionner en fonction de ses propres intérêts. Tora, Atchikan, quelques islamistes pour perturber. اللي نعرف جدودو ما يخوفوني ولادو. العمراء كيستخدم ديال الحبس كاينين اكلين لا ديال الحبس مبرونيات. ثورة تروح لنا نونسن غنروح برا ونسن اما نروح برا اللي من عبد القادر هكا. اصحابهم دي تمر القبايل دا شو الدين وكي خلف الدين وكي تنسلم المدينة كي تروح هذا تسلو ضربة. Pourquoi vous ne dénoncez pas les terroristes? Pourquoi vous n'avez jamais vu dénoncer quand c'est un jeune kabyle qui est en prison les Ghazlan? تحمل مكان الأخوالين dans les cimetières. Et bien c'est terminé. La Kabylie va se battre pour elle-même et uniquement pour elle-même. ونفدي الجبال الحال الثاني سنة كيبين أهل الأيروبور روحنا تروح مع العربي السعودي روحنا تروح مع العراق. D'ailleurs, quand vous choisissez des pays, vous choisissez la France et l'Angleterre, تروحوا مع الكفار. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous promets qu'elle doit là. Je vous promets qu'elle doit là. Merci, M. Traudet. Donc, pour ta passion, débat face à c'est l'avis de M. Traudet. Mais si vous voulez, mais on peut maîtriser les choses, ainsi de suite, pourquoi pas. Donc, oui. Non, non, c'est pas. Je sais, c'est ma famille, M. Traudet, pas de problème, je connais à qui donne la parole. Oui, M. Kassanet. Hein? Non, non, pose la question, c'est notre là. Il y a M. Chaban Mourad aussi qui veut poser une question. Oui. Oui, oui. On va prendre les questions en deux quand même. Je vais poser deux questions. La première concerne la campagne de falsification de l'histoire que le pouvoir a engagée contre l'histoire contemporaine de l'Algérie. Et bien sûr, la Kabylie, elle est touchée de plein par cette campagne, son origine.
Et pourquoi? Justement, en ce moment. La deuxième question concerne le président mondial. Mais s'agissant de lorsqu'il a enterré les couilles du colonel Amiroch Ouest dans une brigade de gendarmerie, il y a une version derrière moi. Je voudrais connaître votre avis sur la version. Il dit c'est à quoi derrière moi. Je ne vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je voudrais votre avis sur l'avis du fils du colonel Amiroch sur cette question. Parce que je n'ai jamais entendu cette thèse. C'est la première fois. Je ne sais pas, mais dans ça, etc. Non, je veux dire, la version c'est à quoi est différente. Donc, mais là, si vous voulez dire, c'est à Voilà. D'accord. Dans cette question, on va clôturer quand même. Ça nous a promis de. نقول لفداتك دونك كان يسعى خاصنا سينالو الناس معدود الناس اللي يعرفوا اللي كان دونك كان فيديراتور لكن الشعب مازال الشعب ما يلا الدم يزن الناس دير في دينا دير في ديوير امسلاك مسائل حمونا اللي تصميمات وسائل ذاين كاع تسوى المرتاح بايري يمكن الفداليون والقصيت عرفيا يمكن أسعد أنا شفت بالليل أسعد c'est des dizaines de militants de la dignité, de la liberté et de l'indépendance, il faut le dire, et de tous les horizons politiques أسعد دير الكتاب تقدر الراي أنسي معيد نقاس وكي لوفا إذا سنكون سجالات بريالنا وسجالات مثلا سيباتينا هذه الدول بها سيدي يدير لنا في الليلة هسا الى الزيتي غالن دونك غف مسالك هسا هو التقبيلي دوك الدراي الى قد مكن كما سيدير يمكن انا هو اكزرسي نو دروا لي بلو ليجيتيم اسمي وعطيه سولفي مع مسائل المودع باش تخدم مسائل المودع لي لينيسياتيف دي زاكتور بوليتيك دو لا سوسيتي سيفيل كابيل pour constituer un front anti-répression et introduire ça sur le terrain, traduire ça sur le terrain par des actions, en dehors de toute considération partisane. En dehors, il y a des questions d'urgence auxquelles il faut apporter des réponses et se oublier. Bon, très belle question. إذا زوارون مثلا غير مثلا أيوبان جبات نعمروش الحوس. كان زورت مكتب دولاي نيوفان نكيت نيوفان NEP qui a fait des enquêtes en 1962 septembre 62 إذا يقولوا روميك غادي يزوج نشات مقصود نبوس عادة وقيل أسكن لاين بي إذا ليش نفتي تاقشي تشتاكي أو نفكر عمروش الغوز بون ديريش كاع دوز اوفيسي يول نعم داكي كذا جنرال ماجور او ريتريت سي الجنرال ماجور جواتي اللي تاع ليبوك ديوترو ويل il était aussi capitaine نيزورس ايش قاتل فلان تاع مروج الحواس بغيت نغل عليا ومن بعد سولي نطلع ليطا ماجور فرنت البينا جوسكا سكو موا جو فاس دي زونكيت اكسيتيرا وكلش سابون كي البوركوا إلا في صار ورسنا العميروش بوم ديني يكره سيدنا الحوايج يكره القبائل يكره الجواد عميروش إتي ذا مشاهد أكل قبائل إلي فري كاين الشادلين اللي بغا الحبس ولكن الشادلين سي غراس الشادلين كي افي نونكات اكسيتيرا الزراير كلش إلا في نونكات بويتني دونك كاين اللي مثلا كاين اللي جنن أسفك الشادلين باسكو سي غراس ا لوي كي لو افي les cérémonies officielles. Quant à la société civile, chaque fois qu'un groupe de citoyens s'organise, il faut applaudir Aïd Rabbi, l'association des chasseurs. L'association des chasseurs, mais il a
c'est une bonne chose. Parce que كل ما منين الغشير la démocratie avance. ومن بعد ولي سي هو اللي يدا وهي تماشي التجار. نكقرقص لا يبان ما ما تخدم من الحاجه هو المال كي تلا ثار قاون مقدر سكت الدنادر ردو اي فو ميو وتصاوب الحق تستدار ولا تصاوب الحق وحدك ما تصاوب الحق وحدك صافي وتصاوب الحق et ce qui nous manque. Moi, je suis pour l'organisation des partis politiques. ولكن ça suffit pas دير لها ما كيقدر لا. صار بك زمرني واحد غادي يخدم الحاجه ديال التسرديد يدخل في النار. Nous sommes ما تولي قامنا. Il faut changer le système. Il faut changer le pouvoir. Moi, je ne demande pas ça parce qu'il y a des systèmes du pouvoir. Mais où est-ce que ils vont faire un nouveau gouvernement, le gouvernement Mobutu. Pour Sénat, ils n'ont pas de génération, ils n'ont pas de nouvelle génération. Où tu viens faire une conférence, des problèmes de derrière que à travers la conférence, des Maroc, des Tunis, on va les faire. ابن عمي يا ابني القدرات ولا اقصرنا ترى الفرق الخبالات استدر يفتكر الحياه La situation cabinet, la situation, je dis, c'est-à-dire pour arriver à depuis plusieurs années, la cabinet ici. Ils ont fait une réunion publique, sous l'autorité de la gendarmerie. Ils ont décrété 0 cabine. Ils ont décrété l'opération Medjel, le seul tort que les cabines ont fait, c'est que nous avons libéré l'Algérie. C'est le seul tort. Je qu'il ne faut pas prendre en considération le chemin, les bien là, ils sont très très bien. C'est des bons, moi je dis on soit à peine 18 ans, il ne faut pas les prendre en considération. C'est dommage, c'est malheureux, je vais la Kabylie, mais qui, je ne sais pas, on attend donc. C'est les partis politiques qui sont à l'origine de ça, c'est en l'occurrence les RCD. Pour faire asseoir, ils disent la voie royale, ou c'est aux islamistes qui existent dans la Kabylie, bien avant ils n'existaient pas. C'est le métro. Alors, pourquoi ce n'est pas le 1er novembre et le congrès de la Soumane qui sont le fondement de l'État algérien moderne? Parce que dans leur tête, le congrès de la Soumane, le congrès de la Soumane, il a été présidé par Ben Mehdi. Voilà les chiffres. Et Glen, Gumjouhen, et Glen, wilaya par wilaya. Là où il y a une autre Hadirara parce que Ben Boulaïd Mour, là où il y a 2, le 20 août 56, il y avait 1669 moudjahs. Là où il y a 4, il y avait 1000 moudjahs. Là où il y a 5, 1500 moudjahs. Là où il y a 6, 200. Là où il y a 3, 3100 moudjahs. Contrairement aux autres wilayas, là où il y a 4, là où il y a 3 qui l'a formé, l'état-major là où il y a 4 qui sont dans les droits, là où il y a 6, c'est encore beaucoup plus dramatique. Le crime qui gagne là où il y a 6, pour ouvrir le champ là où il y a 6, il faut regarder les zlènes d'Inna. J'ai le document politique zlène, Yourad Tabrat. Il colonel Raoulia Katsi Mohamed. Et nous venons d'abattre le cabine que Karim Belkacem nous a envoyé. Nous ne nous mettrons jamais sous l'autorité d'un cabine. Manque de peau. La Fédération de France, c'est là où il y a 3. La zone autonome, c'est là où il y a 3.
169 partisans. Il y a eu 170 000 حاركين اللي كانوا ورسنا واقيلا تنذكر. فوالا هذه سمحنا دوك شنو ما تيزوزو اسناني غير غاشيه كي كان عقلي تاع السكودرا انا منين دي فري انت كنت Merci pour vous, comme ça, merci.